Sanibona ngani zakwethu ake nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi-ke la kuzofunyela khona le video wengane wethu ungabe uqala-ke ungena kule channel ngicela ucindezele usubscribe kuphela indlu yokucasha bebanjwa-ke abasola abantshontsha-ke izinkomo-ke zabantu basezikhindini abasola besikhombisa ababhekene namacala okweba imfuyo abasola-ke ababili-ke baboshwe emgoqeni-ke urodi 612-ke kaSawoti betholakala-ke nenyama yezinkomo ezintathu abanye-ke abasola abahlanu-ke baboshwe-ke esicimeni-ke sakwa JM Laza nabo-ke bathole-ke nenyama-ke yenkomo baphawulile-ke abalandeli laphana-ke ezinkundleni-ke zokuxhumana nangu-ke uyingcwenga-ke kaMantwande-ke awuke bazophuma-ke manje-ke amasela uMarizo-ke laphana hadebe ukuthi kube bayazi-ke ibuhlungu kanjani-ke lento abayenza-ke kubafuyi bebezoyibeka-ke noma bebezoyiyeka-ke lento abayenzayo kanti-ke uNokusekatsheni-ke uthi-ke izinkomo zabafowethu bezama-ke kanzima-ke badinga nje ukushawa-ke labantu baqondiswe-ke izigwegwe ukwanele-ke nolo ithi-ke ironke lento abayenzayo kwenza nje ukuthi ngifisa-ke ukuzombona ukuthi ngabona-ke uPaulthini-ke ngalezi ndaba-ke engikubekela zona ake ngizombona khona lapha phansi-ke kuma comment section mina sengiphuma kanje.